Dan ku tunggu sendiri Yesus. Oke, sonong kasuabon, sonong hari Sabat kumadadian canan, kanong misi sa takapod isuang sambayang. Kinurahingan asundu isuang kerajaan sorga, konsikau dot kasuabon da Sabat tabayno, patilambus kagu yahaid kapagyampay, maya dot panembarasan penatalayanan kasuabon tabayno, konsikau mantadot nunuh napohit osukay dahay, maya da panembarasan iti, miyampay da asiriba o ginawo, tarimon dahay, nuno na pahit oraitan mentok di karohyan. Ampunan natin sanan sa dahay, kung sambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon sanong hari Sabat kumadati din sanan, pengkuron hot tabar kaindalanan dati di kosodop o guyo-guyo itit. Tumbayaan ako ang lumisan ni Pido kayo. Nakasimban ka ako kinayanan iti nga ay kasuabon na suab, kasimban nakaguhot koing kokoton kapag yampayan dati. Kit tadaw Sabat tabay no, doon ako padam talu, tulan kaapat. Hinggoh dot iti napapanambarasan dati nga numanto ko anway tulo dot titahak di harobohiton. Timpo na pa bay no nga o kitoh dati dot kagalagal ikaw mo yan dot seakan-akan ka. Kagalagal do papaindalan di karamayan imo mirubat harum makan minum pasar malam tari menari karamayan miampai tomodon domoni munggot dana montokot kausinan da sidang. Iti na po nga aralan dit pinatumboyo da pamusarahan da tulun magano da tusin di komoyan dat ay soot pangorbanan. Tok ya disusu ay karangahan nilot panambarasan ako sa bunabay no kaya nga may toko yung bulayan pengkuro. Iti na po di nga ikamoyan dat titahak di harobohiton. Tayo ko hiti na po ay panambarasan iti nga persembahan yang lumpuh dan berpenyakit. Ngon na po di doiri ko ilad papadalin nga persembahan di kakung kisakit. Jadi dige. May to kono poin sa duo kapasian dati mantado insana net ay kotongon dot pamirubatan karamayan dumiagaliti. Hinggod iharot pangimbayati mamirag mentoko tulun-tulun tongomulok nagi molohing. Iati na po nga ay so dati dot ay tamodon dot mumusaraw tokod iti napot usaha idi nga o pulang kakuaan na po nga tusin na po di nga oguno dot mamagam po ti tamodon da gereja. Ina po iti tahak kamyagalidi nga nakakung kisakit haro no giot ay natarimo do popol lo kinorohingan.
Ayahai meminsuhu dot memeguno dan nunu pahit pengimbayatan pemegunan teka korohian ikasasanangan mentok tulun magakun dot pananu dekin rohingan papatahak kahaharan diolo ipinotumboyo dekin rohingan kumadiolo. Sekiranya pod aylo manahak miampaid asaga lisih kumad kinorohingan ino pohiti tahakidi nga ay kopiontok dokuma kinorohingan. Nunu komoyan nilo ay. Tumbayan ako dat hawar-hawar na ako nunu komoyan ke. Okay, mahita ko po pati lambuso. Papatahak tu harati komoyan dat kepentingan pribadi. Isuang ketinimungan dat tulun-tulun ni magakun dat Christian inopayrogon nga pinoposiling dat rasuk ko rohani montok dot kararamayan dit gaudut omnogi kasanangan dit ongomurong gisam bumomonsoy de ino pohit kararamayan de poin tangki didi nga kokitanan po nga miagalid dit karamayan dot ay suci pulang ino pandit ginawa di kogumuan di anggota nga ay pondorongon kakuaan pa nga mantadatusin di tinimung o manguno domonompon di belanja gereja. Ina pun di tonga anggota nga ako na di manahak mantadat binsuhu dolisi mantad kinorohingan nga mantadned kaupusan dialo kasanangan korohian miagal ko makan gisombo iyalo na po nga miyampay asaga papasasadet kausinan diolo. Hari na ko iti na po nga mantad ka ay sa kuwasa tay ko ipanudukan dat Yesus karait kapuahangon na ginawa isuanggit pinatudok daw. Tay ko ay sa otitahak ko kinarahingan da isuang ginawa di manguhu patulun do papabantu ga kinarahingan miampay dat kahaharan diolo gisombot inapay hal-hal miagaliti nga numan pintalango kanoy nangkod manguhu pagereja. Iti na po nga iso sosolon dati tu ino pahi kamayan dati tinga kanud manguka baginawa tulun imagakun na pananud da kinarahingan manaha kapersembahan miampay ay diolo na pagkorohian da manguho po pangabaran Injil nga kakitanan na po ino pahit katutukon mantadi di karamayan nakatangki do ginawa irinahit pinaintalang di kasinduol mangimbayat miagalidi montok kot insananit ay komoyon dat ay ang borisi ang patilombus nga kanu mangimbayat ta ginaw diolod papawon sa kaboboyuhan dit apen topot. Okay. Pahilon ta ko polo dilo manto ka oputay tinu tu karait di lutaraid kaswabon na bay no. Miampaid magay timpu manto ko imbulaya piro-piro hit noroitan di tenu. Okay, kaubasan na po dati nga kombal to kaid papaharod bazar. Okay? Kombal ka. Papahara ko bazar, papadagang-dagang, paingka ano pando nga bahagian da gereja ah. Teko papahara tokod makan amal, paingkahot pambayar bebasin to may akan. Teko papahara tokod charity ka koritan ini. Iso tiket
hatus rumikot tokod pengka hari bulan antakan na pwede nga inapohi pengisian na program makan papaharod pesta puji-pujian bulit ako naging mangalapot ang tambalot na rumikot. Pakago papaharo concert isay na po rumikot nga ay manyokong takod dit concert di miyampay pengkahot ay pemolih takod di tiket da rumikot. Bazar pengkuro. Iyoho nga nakombal ako ay nakatanud bahkan nakombali dat ay tinumanud dat di antara EJK pelaksana da bazar. Kon ke bazar Ramadan, bazar magihumbudanah mentokot ay pelayanan gereja. Tengkur magyari hay, buli katya di. Teka ikamulakan magihumbot kausinan ibelia bah may pangumot. Ang ikaw pangumot kira kepala lah 3 ringgit satu kepala panhak tuan rumah, tuan tanah. Asaru idahay pendalanan ni redit aktif pobelia. May pangumot hari to ngaduno hopod tulun kali 3, 2 kali 3 60 ringgit. Hindi. Katambang no. Katambang ng medantay. Bazar, tapak, sewa tapak 5 ringgit. Ini pa sewa tapak nga untuk tabung gereja. Jualan, do kayo na lah. Nga, sayra nandad, oritan nanday jualan nga, doho na po kagayaan na ginawang bagi 2 dat gereja lah. Kadi Edson Salumin. Wah. Jadi hatus di na si dijualan do bazar 50 numan si anu 50 pinatahak ke gereja. Makan amal. Songon sokonsok itongo isay na po anggota gereja songon sokonsok igi tanda ti iso ko yonon isay na po may akan bayar 5 ringgit. 5 ringgit nunu tujuan dana gereja. Jadi kabayar ko 5 ringgit abuli na may akan. Dia na po santob 5 na ringgit pambayar. I makanan pot laki kekiraan di bo. Dia. Umbal kagud it. Murah di 5 ringgit nga may to ko it ang mahal ka. Makan hotel. Iso tiket hatus. Iso meja hopodok tirikohon. Kamun po nga iso na po meja nga 1,000. Hopodo meja 1,000 kali 10, 10,000. Insan na po papanjur nga 10,000 ano. Tolak makan bilang lah 5,000. Gumu kamu. Gumu imati. Mumunsay di tandas peruntukan 10,000. Insan na po charity nga tok patutupan 10,000. Nupa ngai gumu pa rin concert rohani. Papaharo di concert sikulan dati. Jadi may to ko na sukungo iti sikulan to ko bolian to ko ti tiket may to ko intong git concert to pohoron. 1 kali concert pira ano igu. Kadi mangimbulay igu. Sas pira ano insan. Kano 5,000. Insan concert. Kadi di
Malson maralin aya aku di hoti kongoy nga pogi humayo kud hopo da tulun saya sponsor bayar. Aku kongoy nga sponsor ko membayar lah hopo tulun. Satu tiket 100, 1.000. Pengkurang nga hari mo tinga oy miagalidit osonong ibo. Tu doho do prinsip secara pribadi lah kadao. Isu angga karaja miagal ko manahak toko tusin muntok kit kumaraja. Kombala ko iga manguntiri kiti semua no baharit ang sigu-sigud makiwan sa pagar. Makiwan sa pagar inapahit pakianuan ko nga bah 1.000 lah pakianuan ko kanggo disigu. Bah boleh nga sanong-sanong ano pa mo sa ila. Jadi haradi tong talutulun pekerja lah. Nga kaubasan kuno po nga ay manahak ako tumanudit akaraja diulo. Kaman po nga abuli bagian dad pagulunan pondat pamalimolid ay kasut-kasut lah. Mahay po ako tidian. Sarot taluan ho po da ringgit sangulun. Wah. Pemali kasut. Teka tupi, sarung tangan. Lebih kurang ya lah. Saya rak nanda mimpun aku maraja nga onuan ku nanda gaji onuan ku gisombi nakaraja diulo. Sekiranya pod inapay nilai di karaja diulo nga nakorikot na 500 onuan 500. Boleh kata dia. Boleh bagi. Sekira inapay karaja diulo nga gatangan nuno pa nga hatus sagi nakaraja diulo onuan 100 lah. Iya dihodhod ay korohian dat mangatur. Iho nga orohian ako aturon do miagalid di. Orohian ako sayrad o kita dit tuan rumah napinta nga no nadilom patut pintangawon kuno yang membayar lah kadit sa ngano hindi karajawon. Manta ka kagu ingkaraay no po hihalat yadi nga ikaw mo yan datid ada kerja ada gaji. Kitab nga nakoborosi dot kanu pa kumarajam ay tagal makan yadi kardi. Aku din ay humi ayat. Janganlah ya makan isay na po kumarajam kadaan akan ka. Mana ko ihumay ayat at yadi. Kamu na pa di nga inapadahi kaubasan ginaon dati nga ada kerja ada duit. Nga galid di. Inapay ka ni habom ay antakan na pitanga daw. Paingin tang ako haro isuot video hilod dombokon. Mamakay na iraso ko ng hurak-hurak no may ingkakat hiriralan. Nuay ako sa ringgit. Ay so imanahak. Nga haro himanahak ko piyo. Nga dolah gani dia lo. Ina pa imanahak ko $5 on nanda siya tusin kanda siya ay tapot ko piyom pangilaan ko na tim haramanahak kaamo nga anwa kago titusin no minanahak ko $5 onuan kundo yan $500 to $1 pa nga 100 panahak pa na mulis yun to koy aramay kang ko di karuhangam ay jutawan na kuno pohom mumbalang we dadit tilo oy may na po ingkakatom makian tusin mangilah na badim aku kurahot kapuahangan di tangawulon damin talib nga agumo imiti amanahak harohit kad diwa konom ay
Oh sihat ko indom nakuro tu aku maraja kadio ko naman nasihat. Nga harohi it ay ayah ay sa ditusin ko tinga kano may akan ka. Angatan may akan. Itindalanan nom kanda siyam paingkabot tamodon ko tibo. Nga hondia onwan tiad $200 mantan ditit kosonongon ka. Popakito dot iati no pati sebagai tulun nga kaubasan to kono pom irinit ada kerja ada duit. Okay? Haran no pohit kay mayaan nu o manahak ko. Topot ka. Jadi ino pa ikaw basanan dati okay. Kapagalan to kono po nga megali concert. Mo ito kono dari kati di concert kalau lah sekira dat haro pakagui tabung kapasadiaan nom makinangaw mintang to ko orohyan to kono po nga pasuang kat hirit tabung. Okay. Kono po da orohyan pengkuro pasuang kamu. Amo nondo. Ato kono do pasuang ki. Iya di bari ba. Pengkuro nangku ay noray tanilet panambarasan na panatalenan ay kaswabon na bay no. Tok kay yadit ay mo ti di aramay kopi yo nga kano po hom ino po hit kaindalanan dat yadi nga harbohiton. Kudi komoyon dat ay lumpuh dan berpenyakit nga borosan to kono pod titahak no pod miagal di nga harbohiton. Ino po inoray tandat tapot kapitong pinay nga ino po titahak dati nga ay oporluh dat haro lo bazar, ay oporluh haro concert, ay oporluh haro charity kanunu o manahak to konogi. Ay dah tagal haro tiyodi kabo. Nga ako yung papakamu di papaharo. Nga ino po noretan nilo pelajaran dati nga ay tagal haro tiyodi ho manahak to konogi. Nga tumanu dapod sejarah pananahak dati dot nunu pod program ba gereja haro po iya dihom ogumu nagi dati haro po charity haro concert haro bazar haro nagi dot pungutan dana okay? Umbalo pagid mo nikid sabat dondon po di nga mamungut tokod tabung gereja dana gereja. Hinan po do ko yung piro na tabung dana gereja insan pamungot. Hilo na po dahay rata-rata 60 ringgit, 70 ringgit. Do ko rikot no, kung bali mangkud talo na po do ringgit. Tu ay so it o kito datid i oguyo o ginaw dati manahak. Okay? Nga sakira na po, makan amal. Agagayo panahak. Harmoti o konsep rohani. Jadi mau itu ko ay siapa yang merasa diberkati panahak toko darama. Tuk kopuriman toko din ngobuli ni tanganak. Agagayo kopuriman nanud obulihan ko nga agagayo ni titahak. Yodi. Nga man no padahi mo nopot kapiyam aiso piye tadi nga ino pa ititahak datid montokot persembahan pelayanan da kinaringan nga ako simban. Tuhot na po dito pinay nga kasala kay papaharod acara miya galid di. Iridi tuhot kapilo bo. Kasala kan papaharod ako bazar ino pondo hit sewa tapak nga takon da gereja. Kasala kan papaharat ako makan-makan. Iso na po meja nga hapo da tulun. Sangulun na po nga hato sa pambayar.
Kasala kay papaharo konsati sikul dati. Ombolion to kondahit ay tiket to may intong di konsert. Hiridi hitu hotil lo boh. Miagaloy gereja dati kasala kahit mainday bolia karaja onuanan do dati tabung bolia. Papaharo ni pelayanan wanita mogonsok-gonsok mo ito kaakan do soto. 5 ringgit semangkuk. 3 ringgit sumuang hiri pelayanan wanita tu haragahi modal gi itongo ongo manuk kok ako vegetarian ongo manuk ongo mie iwaig itongo tusi 2 ringgit masuk tabung gereja. Pengkur madiri kasala tu diri kamu gi. Oke. Intangan tokono po nga inopohit tomodon dati menyokong pelayanan gereja nga aiso pialat acara-acara ilo nga ada kasimbanit ay panguhupan dati montok pelayanan kinorohingan. Sekiranya po kasap to manahakot hatu saringgit sebab daharohit konset rohani menyokong gasikul dati aiso piari nga ay kasimbani titahak nu montok kasikul. Sekiranya po dot ay mantad ko haro bazaret numanda gereja pendalano minanahak ko sokongan mini kapaganud isa otapak 5 ringgit bayaran untuk kit tabung gereja. Nga aiso piahi bazar pinaharo nga inopohit sokongan nu mentok ko pelayanan hiri gereja nga kono ko 5 ringgit nga ho 2 ringgit tenumanu tako. Amin. Papaharod ay makan-makan. Hatusot isoot ay tiket to sumuang. Aiso piahi makan-makan idi nga inopohit sokongan nu mentok ke gereja nga hatu si kasari. Okay. Puji Tuhan. Kamu napay tampinay nga ilo mo tidadi hotomo dan ilat ay pelajaran dati kaswabo na bayno. Aiso piala acara-acara mo gihumbo dana kamuyon nga inopohit sokongan dati mentok pelayanan nga pati lembus kasari. Haro kasari. Agayo ako simban. Okay. Amin. Amin. Tok puji Tuhan. Tu ako simban na sokongan dati. Iho nga ako ipapasala. Inopohit komunda sala dahilo nga aiso no po itiyodi. Inopondohit sokongan dati mentok pelayanan nga minsiriba nagi kadaw. Ay muru oman po unggar-unggaro dot haropolot makan amal haropolo bazar haropolo karamayan osuduan nagiginawa dati manahakot sokongan mentok kepelayanan ay muru demi agalide sekiranya pod ay yodi po kaindalanom osuduan nagiginawa dati menyokong pelayanan hilo na dilo kasala ilo na lo kamuyan dat tuk numan numatirogon guno irid untuk kot ay momonsed kakitanan na pundo nga miagalito sonong ka kamu pay tampinay nga kada na dati posimban ot sokongan dati munto kapelayanan na kinorohingan paingkuran na po nga iri kasari na po sokongan dati isuang na pelayanan. Artian mo rigi? Ay agat ko piyo. Okay, kumuduo. Musah okon ko pinapointalang ga undian. Lotaray ka matulil. Lottery. Ino pahit tamo dan dimusad antakan hilap padang belantara demo ni munggot tusin nga kokitanan po nga
ay nakohimagon kopyo. Natagalom numan sansagay. Anay siya pinapaharod kararamayan. Om minagangati tulun-tulun dat krumikot tahiri karamayan idi. Ay so na minanari-nari. Teko harohit hiburan-hiburan. Anagi siya pinapaharod undian. Dat moid kanutusin om papaing kakat. Dat walay kinorohingan hilap padang belantara. Ina pa'y pinanuhuan na kinarahingan kumadi Musa, nga magangat ti tulun-tulun Israel, mangigit ta persembahan-persembahan. Musa na pa di nga, ay harus monorimo, santab na pa dititahak ki tulun da rumikot, miyampay korohian da ginawa diolo. Ina pa di persembahan dat natarimo hidi, miyampay dat asana nga ginawa, nga nakoharo miyampay ogumu gisombo nakuro gisombot kamu samtok bagal no di do ko ti sumbangan ka nakolobi no di ti bagal do kayo ka kombale hadi karuhang mini akan mo hilod ITCC karidi duone hay tulunom umbalo-balo odah nga takano duo sayur campur tauhu iso tom yum soup iso nupo ya kagur di hoy kangkung masak bawang putih iso nu kadidit i maganud odah bagal no bagal no kadi maganud odah kakuan pa nga gumuan matu di siyede kombal kago hay mini akan hilod Tanjung Malim kusay sinai kadaw minagano dono dia cukup lah itu kan di sina ya dinogumuan matu di siyede duo nagyang makan Musa sayra dat ay minagangati tulun dat manahak nga derma gisom do kasiyam tok bagalo di do kayo ka pabagalon no dit nakolobi komantadit wakionuan ikoporluan iti no porung kasi porogon nga kito dati dat ay kamanang kalantoy montokot pananud da kinorohingan isuangget pemanjaan di korohian da pemagunan pensuang netit right kok makan kirasuk ko kitanan po nga malaikat to kinorohingan isiyo kadaw nga magano nagiboros sa ilo kitab suci da popotopot di rungkasip di siyo iman di siyo pailiho do itaguangan da tangulun ikanu papaindalan da korohian da pangakan-ngakan ihinggoh dat pensuang nagi kadaw ti kasanangan da pemagunan ikopiontok do korohian da ginaw dilo ino pa di pananud da kinorohingan dat ongolomok isuang ga kuasa moral agayat tit ay nunu na po hit pasurungan di rogon do itaguangan dilo gisombo ino po irogon idi nga kanu dat kamanangan paingkuranangkod isuang ga pangintangan da kinorohingan montok datid ay kawaya ta kumiagalidi kinorohingan na po kanu menerima titahakidi isi kakuaan na po nga ay ino pa ititahak katiyadi nga akon ko nunsub da lisi pananudan kumad kinorohingan suway ko mantadet ginawo di tulun sendiri ino padadi manda hiti nga kadadad ino pa ipawon sayo na dihom ay sa dilisih do kuma kinorohingan ay sa na di kamayon dat ay
ino pa'y kapasian dialo nga napuso iti kahaharan na pamagunan gisambot ay ino pa'y tangawlon nga orahian dot momonu iti pangakan-ngakan dialo lisih dialo mantadet kasanangan na pamagunan milom momonsed pasimbayan na kapurimanan dialo dahilo. Okay. Jadi intangan na padi dati ditihom saira na padadid oroy tanilot kamuan dati tahak panahak dati ponokadung dati monto kapalayanan nga ay insan pakagud nembulayan dat miagalit onoretan dahitid nawayaan di Musa ay muro ang pinapaharap karamayan ay so it program bo pinindalan suway ko may napopoylo haro di kaporluan dati tiyoti tok kom nayay natulundat may papatahak gisambot ino po di titahak hindi nga ay nakolobi kamantadidit kaporluan di ilo na dadihot ay kapagalan dati muntakitit ponokadung dati polenan da kinarahingan palad ka asaru takon na yati papanjuran nunu boh iboras atapot kapio kombali mangku dat inapohit miagal ko monondig-nondig dong pemagunan itondigon inapon dahit okay miagalat bayaran kui daukin madili may siya ponondig bayaran ku 2 ringgit kangku ano pa siya moy 2 kali lipat pambayar siya nga mo nakikadaw tatu di elda daw kinda amoy ponondig bayaran ko napot 4 ringgit kasi 4 ringgit gumumuit itu singe pilio no hita ko ilo monondig aku kombal ko rong Edson Salumin no may ponondigoy kadi elda Melbourne ge bayaran ku hatus suhuan ku Edson Salumin may ponondig ita ko ilo monondig sinuho moy dadi ponondig nga tingaya man tako ilo terpaksa bayar 200 kombal takon papaharot yun di ka kombal mo tiyahay nga ino pa'y kongo yon ditusin nga hirin dombolia tok koriko timotid ang hatos sa sumon tu hari gay kasapo membayar danda daripada may ponondig pengkuro madiri iho nga ako na padi kayo pengkuro nga ino pa'y nailan dati prinsip dat panahak dati ay so bohiton tumano dilot tajuk tayo tulo dilot panambarasan dati nga titahak no podit ay so da bohiton nga ay muruom harot pawayaan ay muruom harohi lagu permintaan ay murum haro concert nupo ay murum haro makan amal amuru haro bazar ino pa ititahak dati montok pelayanan kinarahingan nga haro kasari sakirad haro tiadi nga ay kasimbanat ay sokongan dati montok pelayanan na kinarahingan deho na papanumbayaan nakura tu papaharo toko papaharo gereja tay kasikulan dat acara-acara miagalidi nga iyo di pagi apindalanan dilom manahak toko nogi iri no kakuan do papaharo tiadi komon pa di nga ngon pa di kapio pagulyo nga tadon pa dit papaindalan nila tiadi nga man tadi dati ato ko obintahak
papaharo pot jadi manahak to kono gi. Jadi kadedit EJK ngai om, oh papaindalan to kono gi intai nga haro po manahak ko giolo ka. Kamu po dim ihati mo ti kasari ogulian dityo di. Oke, manta di ditampinay ngai norotian na bodi dati lo dot. Moy doi na po'y gereja teko sikulan teko nunununu apa panjuro miya galilo sebab det iya di po manahak to kono gi man to kono gi did apa harot iya di hom manahak to kono apa haro hit acara ti di manahak to kono man tadot kuman pelenan do kinorohingan gisom ba aiso dando hit iya di. Oke. Oke, jadi tumbay anak udah hali piad yedit susu way karangahan om haron lagi inailaan ko lah dot pensuang atau ngomositar dati harapi-rapi romositar dati monyokong ko ihal-halo miya galidi nga ako yung mo boras sa monyokong kamo nga prinsip no penoratian dati dit maya ti panamparasan nakasuabon bay no nga titahak dati monta ko pelayanan kinorohingan didorong oleh kasih Tuhan. Okon ko didorong oleh program ipohoron dat di kalangan dati nga mantadalisi ikopuahangon kaganon na ginawa dati irinahit ay mangunsub dati manahakot penguhupan mentok kepelayanan. Okon ko didorong oleh bazar. Okon ko didorong oleh konsert. Okon ko didorong oleh suara emas Elda Dawkin. Nga ino pa'y sumbangan to mentok pelayanan kinorhengan nga didorong oleh kasih Tuhan. Pahitian to kanati pelajaran dati kasuabon sabat itihom. Kano misisa to kad isuang nasambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga konsi kau dot kasuabon sabat iti insan pod nakalimpupusi hati panambarasan penatalayanan hingga dot magangat dahay da insan pakagud memuhondom da sentob no padititahak penghupan dahay mentok pelayanan nga aun suban ni hay matadalisinu irin na dahi mandahay poy mogono mandahay pausawo isuang dat pelayanan. Isuang dat timpu dat nyagal di Tuhan nga agumo nagi program bo pendalanan do gereja, pendalanan do jabatan, tay ko pendalanan dat ay peringkat sikul nga tumay had insanan na paringa montok dad ay kemajuan do pelayanan no. Nga naratian nagi dahay di kasuabon dat sabat iti dat ino po hiti tahak dahay nga akon ko aun suban mantadet nununo po program po pendalanan suay ko aun suban dahay hay mantadit kapuhangon itadon dat lisih di pinatudok mo. Gumo nagi kalau mo dahay nga sakirad amin to koryan kinorohingan ampunan natin sana ni kendal ipinindalan dahay moid akon ko popolomok ko ginawa dahay semangat dahay tumilambusat ay aparagat menyokong na pelayanan. May nahay onwide kagarasan na ginawa, gisam manuno na pahit ay kompuong na pelayanan nga anu dahay sumap o manalibamban mantada panghupan. Konsiko Tuhan, itinadi sambayang dahay, parikatan dahay kumadia, isuangaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, senang sabat. Hinako po, kapiruba tako dot kasuabon da suam. Yesus na sondiho haroson dito no kitambalo Yesus kasasalit orong momoduli
ay soko iwan sinunod kadagotong Jesus Luzon Dihon ay soko iwan sinunod kadagotong Jesus Luzon Dihon kadagotong Luzon Di Yesus